Nabakwani asiri teri ya Yesu mbia mole abale mukiango koboko igamo gonkwani mbia mole nambe ntangani Pastor Abner Matundura na mwaigule na wande binyole bibye inoga ogembe town ya senge nchoye crusade ya nana tobwate na onko baletera mangana family life kurwa ande butambe nkorandra murase TV yechi ito koleta mangana bwa matabwenka pamoja ni ready wono tagonda gondiya ande nchuge mbogali no tubwata mangana manene urumuiso ende ntwakwane tebagaka na tugakwana buna toko menya sikinyomo lero no nilio na te musama lyogo yabangina nimbogo letiye ebiguyu no onde na biro biga abangina mwensi timotoko gembo yaombwata malyoga ino mbai ngoteri kabisa mukoro mugwena asiri etari ya Yesu tanga bangina ngo tomore mu byanga magogo igorigo mole na abasisini dire lyabeire bube wono ntakete kole mienke yiga nagenda matanga asande gonkora ndia kubuli nganga y'abana bali bo mugako yorarire basi wono nkanyoranga umumuroyo omuteyo gonko basoma marieta kubuli umumuroyo ngayagenda bakamaza ngabasho ikaramu tikakeyo yinki ane lero umumuroyo manene aniga abuna tole iga bonoga nyombo bunelimo ino muntu nganya kubugale kurwanga kai ngoboli nganga kiwe nganga bagatanga ya ane ru yukale kurwali igo garwali te gosembuya ngaya yangu yale naona rende ya bitete kiarende isakole ona ebire dai matra aba matanga aga naona abanyene batako zigindike abanyene batayo tora matanga tugasite kabisa umba abanyene batire asande togenda koragira bakare ngayiba minto abana bo gakoyo bale mpayo ngayo mongindale mpai bakaba muri batire n'abayiri babo wono tuaba matanga tokole mya abantu batakole zigindike batakweleye lakini ndagenda abakoba ndebe nayo ngalevalent nale ga igana bo mwastondora atene nango nini mugonza vera ndete bibungo ganda miengeje iga barandi balega atene nango gocha mutuga. Get the point. Take a step forward. Batali konde lyumulisi mwigo yetia abalandi baitasa bako tikanisa bali kalibali tumisi uyu gozenga ayibona tikanisa neti nyingi tikanisa cyo ira abalandi no bakole benge abalandi no cyo dala chire kanisa bako yani bakabona ibo mukungu boronke otenene tichimyora mano dala gende kanisa bako sai chichi atangaziruga no tolega ogembo toko bakureranga baminto ni nchwa se Yesu yani bakabona myaka yawo yonse pi ayankwane ko mwanja Kristo Yesu uri mutori wo mabwao yana manene Yesu yenga kende nke yako kole ina sopo mabwao more ndebe ndebi mwa morisi ole ndebe byanza ko kole ngesa kweke ngamtuntuko zenje nazuka nabona mukumuna ndo tachi bakungu bande baleke lero bakunyoma akwera twaro mubalaka wana akunyoma rwata ngatikanywe inde nsirigendo giye ayen stress yo komenta nya sa ngo kure nje nagote wana kwata ke to siri stress minyoka go janaria minyoka go chekanis amaruna ya basata arenge nabo ari kunyubatera go takanga mbono go chetwani umukungu na yake runyito na cyo batera go takanga mbono go chomuso ono nkira kiri mu go tanta ne ligamo nanda marua ari kunywe ukara bakaka bamuriga amarua ari kunywe ukara tari ara kunywe gurero abantu bari kunywe marua ari timamu pastor minto monta kunywe marua nanda bwato ngo muri timamu amete mu mwana ngo cyari sukuru biso abantu babona bakunywe marua atamatinga mukungu ngo nagera umwana ngo cyari sukuru abantu bari kunywe marua ari nkamaya amarua ari kunywe umwakwamboka bakera baraka bakobanya ori satana ngo yuchi amarua ko ngendo ye lero shimba chiko cyama amarua ne kwa nkyatari kwera nkyama tari kwera toko ebori ngana ki nkyama tari kwera se chinyoma cyo kwangama omanya kumanya ngaitari marua kunywe bantu bari kunywa marua montatene ne cyo ngo yama to mwana nesu ama ete chitari cyo mwana ne Yesu omwe bori yaga ne Yesu kurwa toko amarua ya bantu bako no mwana kera atomiro mu bori yatamanye tito koki ayimarukia nano magaka nano tarachi kanisa bakabo
Kaki wakamenya miaka 70, miaka 50, kwa menye miaka 75 kwa litaye paka bono turachi bono kaki nkyo mine lakini hawa. Miaka ile ngote ketome. Ojo okwana akire. Ato okwana musata ngo ko ligoro ga no monene bo. Oyo okoro Kristo Yesu kero ya mate abamina. Ato okwana. Okwana kwakwiro we bakoro nziro. Tarinje ngo kwaka Yesu taito. Yani miaka ile ngote ketome nyense. Kwa menye 80. O teketome ntu 40 oike 120 to chanda bantu ngo kwane kero ko koira ni abana ba wala ko nyinyero gakukore n'intinguru. Okuga tawo chanda bantu abana ko nyinyero to ko bala manainde. Mai to bawo tiro ko tueru o wala menga yana inu mokare ndoje. Mo tueru nkyo ko ne bo wene ko ile ya bantu. Age ko ile ngana mo ga ka ko kwana upendo spe abaga ka ba mo ga ba bantu ko kwana mangana sawa. Mwaira mwana nabaigere tigoro mochega ali bali mwale ngoro kabo ngora so gutamuka tago kwana nga yanaye buna kwana ingeri ya muka kangia ne koira na intena hotevia baisa bane ga ba uchesa na baisa na so mete vungo gai monta ko woni iso gendo o akibi boke birorose intena hotel akibi woni otore moyo yotorigereti o kwa kwibi boko torote na maisa ito. Rocho mugako ya mumu gako ndo mukaro mokego ogoterisa muiso ndaba iga twaroche agwaka ise biboko obe age twi biboko atarakwa yali tigambo te ya na bana baye emme temerorosa oikoye neriwe bono mugaka baka mona na tora mwanda Yesu gaki bono na kyote ketoka manyenzi bana banya sa twachira kwa mienke iga asenye nchomo aka Samuel oyo oralire omugaka bwinke oralire bono taragenda basomere mu kino tiganda asomera abana abayiga ekiabo nkora nabo kwerere gaiga tumanye ko rworo na ino mbakyokererie ke motogende ngitogo kora nense yonsi abiro agenya sango tokonyari Ewa preseri with Dennis Yogao Paulo bwatania abambwatani muna mure abakungu mwana atagarara bwatani abana bo mugako yoboka bakungu no moletire mo metando mo kore twase mwasa yimiki kala kiraga ungo bango basomerane ngo ko 1 2 gwatu ko chia gwatira ini muna moyo ira abana bo mugaka samwe balenga batigareta Wawale wono chiro ile abantu baruwa ya gozembo ya kale wachiro ko barage ona mona ile bon ngayaga ndo wono ko mwama ngana mwakere zime mori ya saga ndo zimotel ngani no mwanange igomba na mole pando fo dinamata bakro dinangocha katora maganya ke kana ko mori baba kamati ya wachite agara mo ko mwande diogori ya na ko gulire ngai koi na ori oga ya timpo mo vete sindani ya ga to ko ne ane enko ile yo ko muntu ka be kiru ile ya tigero bi edina incho mongi ombekere kero ka gwa sabu namba ya ye sukawo ji moino ba nane na to manyi tingi dinanga na ya ko bwa to sina ya ko ma ona na ko mo be ko ji moina ari nane na ro ko bwa Oma eti na etabu cha mbo nolibo eka igwamba te isokuro mai maka Samuel bono taichu moko moro na ende na igunga nyimba maami nyokana era ya kola tengi ye atanga ne to wono mga ko chiri mwatika ile chinta kana wo chinta kana lakini Biblia wata banga ora atige Biblia eyo mo kusia wata banga entakana ekaibwa tawiye ka kore ndiye ya ino abe ntakana nyo to ko ibeka buya oberi yo chiparaga ale botakana kwa osi mbo ngendo ye mbo ko konya kende entakana ge ko ibeka buya ewe choka daenda maana mangana chintakana chiavyo kila serie ya Yesu lere mechi menge ne ye chintakana go saseya bakungu bali motakana babonaka
Dere mechi menga semere ne koli une mechi ababoraka bali baitigita ase Yesu bakamino kamwata tanga bagakanye ko omanana ta ko batira goikaba konya asiri etaria Yesu lakini omwana ko chieta ko nyama agange kanisa akindire ligaiga ngeke ko byoka age ko omwana batabana bantigire chintakana na ababoraka ninteise bwana lende isomo gotigerwa momo tageti Ini sorry mo tayo na. Bwana njo manana ala bakoro gusa. Manana na aro rene ko bakonya. Ile tabu ya Jeremiah. Basomera Jeremiah pastor 29 mstari wake wa 11. Mstari Jeremiah 29 mstari wake wa 11. Toa abayeke munge kiyo kama ngana yo renga itoko ira mangana man. Ngela pastor ke li konde. Jeremiah 29:11. Yes. Iwa ikinjike ngo yo kango. Nakinje ni manyetemero biri imbwata semore. Nyasai batebanga abana ba Samuel. Nyasai batebanga namanyetemero ya bwata semore. Muna nyoka kwete na iso kule mwadire chindakana. Oyo manyetemero biri emiya no olyo. Nyasai tali isomoka dago gokon. Ande bana nune chindakana mwadire kimanyete kwa ka 1+1. Ogenda nditore bwiso kominto twatinde ko muri bakakwatanga gakinga kibono bona abana aba nagenda gutinde ko mu sajonde sira gago kori mirima gakupara igaga atamanya gutika kamwana agaisiga ko ngora likondo ngurandi gonka maite ngaisa nakwe no anye muka muro yo minutu kugaiga kimai cyumugago yendi akwe tatingi abana bakemuruzo inyo uriyo tigira abana iga inubono mwaro kicinda kan Mwenye mu muroma nene gwake sabu ugata abantu bayo kurage bona ngikero mwana ne gata bana na emeroberi na bwate miya emeroberi gota samole good plans abwate emeroberi emiya igo mo ira na naki abona tat mama agakota atukule abantu bari gokwe ni numwe kaga iga ekule na netega bo machoge yo kaga bantu bari ngaba kwete na kiko cia bantu bona banda baru ibinyore bagenda matanga bantu bona babu kuna abangi lakini nyasaba tabanga akanto kwetera yosi yasa ira kwate melobiri ya inu tali baba isomoke tali abana komoke nyasaba kwate melobiri na kira abe fast Gose tari ya mabe melobiri tari ya mabe na melobiri yo ko bago semeria sama tukaina ko bago semeria sama tukaina wuzi ko tali mutu soma baba Elio namonda ngerie botiche asende so kwa ndo jonjo kile basi emerobiri nyasaba kwate Deri goto mosa, wiko kare ndo je. watu arako sende Ko mwana angeli kwanza, watu arako semene ndo mwana angeli nyakinya sa inchu. Inchu akini kwetu no gatemero belyemia. Amen. Inga iko sora mwana angeli, nyombo mwa awo senga isombo kuchinsake. Elio monda ngerie motiche asende mo Obe kala tikile buke ya oto kile, mero belye deri ko chikola. Uko mwana angeli nyasaye, ogenda sale, nganya sawo to. Ni nunko boli aba mukwere. Nganya sawo to. Abwate merobelyemia lakini goika mumuri obe binto byonjo kira bona gokona kanande kwaruro goika mumuri nyasai emerobenya abwate mia lakini mumura angeli naende mumuriye nainte nimbaigwe kira mwamurigi namondige monyore kira mwamurigi monyore mumaye ta sago toka komora ndige na chingoro chinicho aende tari bosaigo okoeru ote abapinga nje na akoni ngendokie Nerule gokoria incho manene na tebirega namondige monyore nainte nimbaira ni ya mayaino sala sabasto mindo nainte nimbaira ni ya mayaino maigole wale mindo byonjo ki Dennis nanda kanisa wapi mebatizo huko basi ona basi ngayumo basi woya basi no manyeto no mabatizo Oba itenya tari go chonde anya kale fugu ga koro kali moyo you tell me omoyo wonte binga no anya paso ko this is story go cho na go moyo wonte binga no ye nyama paso no ala igatika ngaki ndoma eta pasta oma ite no ange kanisa onywa maru awo kete ka omoyo omali ani ndo pasta to go dine into to ota bali ngale ko nyala balonga ibale wa tari kwa ya jira Tari abasa toa. Ona njo wote. Ona ni nuna mwanga.
isoga abatise tu akaira na maya nduri yale aye nole lakini tuyo obwaterere cyoro yanyo nayo elieta tunga nayo norago elieta lakini tuli kwa moikoro ndenga tuli ko chopi biega onyo ko kondo abandi mbaru mwa zunda tare moja jona no chobanyo akuminyo ka tare moja nende abanyi goro mwaka nandi buna goro mwaka bakana ata kusieka nandi ata kuigoro atumo nje pole ngara lakini twakora nena igoro liao oyo onde ngakigoro Paulo naenda kanisani wapi? Awendi. Bibi yake. Naenda kanisa. Awendi. Umukungu mwenye hapo agachenga yana mokabe no muriyo towa otago. Wana munyo musala bana mubige. Wana mwana ro tabiga na toche ga to na basa ki to ko basa. Into to ko ba ko se nyaza ko ba ko. Aba umukungu munyo amero tago chira. Na morigana naki umukungu na otarachi kanisa nai enyo masato osinyo na yo masata ara chire enya etori gochi ngoko mwari ga nyamo sibiri sati amasibiri abakungu bane bachite kanisa bakabaho ituna basata bagakora lero basata babo gatata magoko bakora ndiamo ono mora abakungu ebipia kitoriga mumane batotebina nani ino no ana sama ruete koru muri gochi kanisa mu kanisa te yo mwari gochi Moera abanansi. Sauri yenu, tule aronde tuaje. Izona na horo taka bawo kinjira ngikanise ye kujiga. Ngayo mugaga boya baba ngemaso ta musacho na. Taje. Boga ali ngakioro. Kansangu yo. Ngango bali barwe kane buboye gomo. Ina biara ngaya. Wekamba choke, wekamba sokotere tabinyu mwanda angeli gai. Ina nyoko biara na ate kusini so biara. Mukamuru minotaje. Ayani maso moka muro minu ochiale kanso amina gojole gas oyo mujale andenga basta intenda tagi tumna mwata tagi na tagi maramos Hallelujah. Oya ora tabira nje basta intenda tagi akaro jizo kula uzibindo ngara zike mbale wada mbana musiye siri ya Yesu mimi yomaku anya miyoma ibo ya miyoma tena igoro oyo momo bwata ko aye momo beke wake kwa ya tera ero tabira na intenda tiyese wana waje da gwe baba kwa mu bwatiri gusinga bakora agenda ke no tumugwa ngakyoro kanisa tuli kochi omoyo no ndebe tibo Otenjero mwadi ndega ni ndoche daliri ngatori ko jikanisa nsiko umusacho chiro otigire ngakyoro to nsiko kokora gusengo mugwadio amina otabire ngo mugwadio haleluya abanya myomo moko nona nje na abatigire aba ara bere yibe pastor naye oyenda akora nane atwake bali abe serious praise and worship na yanda umwana uyo nkari gusosoke no aleka moni kwete inobe Mobasa ko irumwana uminikya. Bantu bande mbale bono isukule, wono mogocha kwanza kumuminyo kyane keboko, ngatu amarote ni nasekete, omwana uyo tali momo ibuleti. Omwana uyo momo omolembe timatinga yarame, ani amoko nyala kumulagi momo tige mwawo. Bantu bande mbale mwana muno ibasa kumuchongeri bono, basa kumuminyo kinga, mwana yasino sabuche, bono bakumuita nombo segera ko bayibuleta yenda batigere nyomba batana na mabati. Wamate tumanye tege ndeviga unavi. Tunajua hii mambo. Omwana ujua bere nyumba. Koso mwana. Tali koso. Abere nyumba agabo. Naye babo isike buyega. Inte na hotel. Baka soma na ko mwaro musato ya seri ndari ya Yesu. Taba sukusuko kuja. Nane mo kucheza. Lero abisika bagwatu. Nungo kala mulete. Ege tumara akolekia. Mogu atu mwana uyu minoko boko magende ne kanisa moko ne kusabanga monene to igolero mwana mintenja omwana uyu minati te kanisa akali kwa watisiro ba ochite batise ngo balesa watu mambingo batiso so good news ngai moli isia oyera momonde eta baba gogo kole nyanki abantu bakuminya miyobe ngeke nekega konde tigari tikoro baba ko mali ngo mwana samwe omwana yawe ngochire nali bali endakana tigari chose be hachata kuyi Nyasaye gata bana bwate mirubiri myene kokogenda kokumuliya. Akiri wo wanga nje biro bimbo batayimbiko.
egento kerabe mwana muntu ngwanyi kanisa kero muntu oli ochoje chiri ni bwa mogende kanisa ni mura kone omwana uyo mino mumuziki kikamati muiro moko iro mwana yikera mwatandi mwana bana bano bore mbaga giru omwana uyo mino mumulende mumwenda oiro mwana ino bon ngomane naye omwana uyo omme sure omwana oli ayidi no igwe eti nabata doli vini nayo mwana omwana uyo bakumba babuna mulega nayo kumulenda asako ndo bugika nayo kumutebera limina tai bwana murabaga mumusi arasiere nende no mutareta tu muchuni bikungu binde bire bikonyo mu byata basajyo cinga ebipi yo gotanga no ayita tareta tu ikega kiki akolire sa kupi na bandi mara botaka ka cyumucyo konyororari de lakini umukungu ochicha mateka abo bicyumucipi abakungu mbale akora tupaka no nyina seri no mbete umukungu okomotiri okombe oyirarira ba mwaro lenyo mboge kubekwa amabati mangana maya ati osora wano chicho umukungu ekenyerike piyo konyokorayo rokorayo kungu tamanye tikende yani oisara tega kuko ganyete to kwakesa wakesa mamoto buyo kyumo cy'abantu mbakorigere batanga gakimukungu yo naje to mucyoko mucyoko nyoranje babo kulepi mwe to mukungu yo yokorira abiri rizora matrero mucyuna bako nona amachunyi ona gakyo kale tu mucyore nayo okanyo mu mantere ngo jinse okayisaranzera munonga nakebe okayisaranzera okalale ngo bona ngirindo rakonyere kwale bakonya abantu baterana gakyo konye bantu batobasaba nona amachunyi mushuko umwana oli mumwa marembo yategerere manene nkomokonya ari nje nabateria siri etaria Yesu babo chiche kanisa akegari kanisa nere rakolinda korera nje nagoteri mwange kanisa muna mwange kanisa mwaliyo nare metandeke nyintu nainde ndori aya no torega motori mwezi wagite kan minyoka baba sta badena anya muishoe yintu nainde tore na ai no tuanga bakamarago nare nintu to wocha chikwanya na chichi wocha togotererie togokomera mwanje Yesu naye banga bakomenerie ngera mai tata ne samo tongi uranenza bantu bawe mukiya mako baganirie ngera maya bana baiga batigere chintakana nyasaye mina na kwete ne isoralire lakini amana mangana kanisa mbarati none na babuki abaraboro obakonye Yesu agakolinga ria oli ataba bakoliye asabara konora ni kanisa babo sabo bakola mangana manene obali ndo bayimukiri gora sikira lingana umwana yotigara igo munyaruka umosese ni nyasaye nabanyine n'ubwate mebiri y'imyabona gwate basobuka mabwaye kawo gwantaro so kanisa wanyako yabona tigemanye kanenga Yesu igo bakora mangana manene gakurwa igagende mu gasukire kenda usadisa sanane asoki unechigari yagenda kwa heshima kubwa bantu bamanye nganya saure moyo muno utuko wanti muno bawutuko kwantega kwechikole ko yora mangana manene bakungwa bega bibiliya bataba mukungwa mungenya kwa gacenga yana maoka yabire bakonya bakwanta basure kanisa egesa kunkeyo ona bantu batari gucika kanisa bataboboke bagende kanisa yari kanisa nikisemera biko konya abantu bayira abana babo bakini yase kanisa mabya abana babo bakore abantu babarusi yase binyuri babira babayira mama galeri kitara na sande egeko baba bisatenze yitimba bakiyawo konya bagwangayo sitwasoma yone hari takonya ari kanasa bari obakonya n'abakungu baraga cyabasira basata abariga irinde Yesu bagokore imirimo nasabira asirira Kristo Yesu mabonye Get the Point Media. We are an online TV channel that spreads good news to the entire world to inspire and educate through social media. Besides this, we do videography, live streaming, photography, graphic design, motion graphics, screen printing, event coverage such as wedding shoots, funeral coverage, and many more. Don't look anymore. Get the Point Media is all you need. Get the Point with us at YouTube, Facebook, and TikTok. Don't forget to comment, like, share, and subscribe to our YouTube channel. Also follow our Facebook and TikTok accounts. Book with us at 0724 45 2216. Call us or DM our WhatsApp to get our services. Get the Point Media. Take a step forward. Tisa, 49 fungu lake la 10. Egiyo kana kiko wasomera monya kuyamasa. Bado tu mera na ali saa 9 mkutano ugembo.
Bosi nigo pamanye tenga n'abantu abangaini kwa bare. Aye galati. Muna mwata mwezi yumo mwatenga abantu mukube. Paka ejimo mwana mwatenga abantu mukube. Abantu bonsi pi ngokubale tolenze yiga twanje ndwanje. Amakweli n'aloro. Nonye n'abantu abangaini ngokabale yobye. Ndabona abo abangaini bazaka mujoko boko. Nyakuru mungaini kolega. Igo bangaini mbaje tia. Muno jireni. Abangaini mbaje tia na ndeke awe abangaini ngokabale yobye. Ngokubale soma basi. Nabaigana abariri na Matara. Galatika. Abariri barumwata yiga abariri mu cyangwa boko. Abariri abantu abangaini n'abariri ngokabale yobye. Wana mochi bangaini mbajeti bariri mbajeti basa so eriyo batiga abantu aba kwira kini bachabo abariri na Matara ndi amentaga Matara nataka amochi tigango kanyali mwana bw'umuntu tayoliriyo cyasiriye dari ya Yesu bantu bande bale bakoroka bana abantu aina mochi anyara ne bana abanywa maruti gango tebi mbali mochi batige imandie ya Yesu ngo bakonya asiriye dari ya Yesu bantu bande barutiga maruba bako serera maruwa nganga Oko wano kwanda kwa lakini bana mateirinze nga ayo kunyuba ketageka yo mwali inchuto sasa zingatara chia setani asiriye tari ya Yesu osu urubwa to kama rurende nkayao bana banya sai amaruta abo konya maruga kole tu botaka amaruga kole tu bosoko kole tu bochai baka kabande bangitanya sai baka batanga for power baka ya baka maruga hakunyuwa sijinga jao abandi baganda Yesu bakatabanga kanisa nedisen Yontoreti kinyomba cyagajiwe abana ngumbu bare batise bona nande muonzukire mwatakira batabanga ngamumu mugako yaho torora kugisa abana barigeto kamwanjite Yesu ngiye sata ariko musesene kwani Yesu ngo mutirare yani kwategeta mwanjite Yesu ai no kebusa muna kwangite Yesu wangite bakabona ngo kumyore nje nabate abantu bande bayira abantu banda maruba kwengera abantu bakorera abana b'abantu amauchi bantu basenda tibibinda n'ibimbo to by'ubwo bisente hotejo yani mukungunda aho munaji weta sande garinga no mukungwa no sikia ganjira ngo ngata madenjo mwekangonda ngatanga umucyulia marungu yagwa kabasa na kiwaga ro kwamanya na amanyiraye aganjira nkari bitume imigojorogora nabo no akonyerekeria maru saa 11 apime to bujuba akwa abana ko bagukizukuru wana bana baino robagureta bibiti baruta bujimo ubarutaraga kibagojansko umwana wako nkonda wana gawo gisukuru gawo atagete ko twangi sukuru bana bakurwanya abayiboli umuna rojo mu muronde wagete prince bujikobi to gwako mwalimu pi buno kuno umwalimu nene nyasa onde wa buno kuno umwalimu nabo kwani yete yana ya mu muronde rebe no tantane inde nago tebilas mu tantane upendo sipende umwalimu akwaniga mumuro ya turwaniga no tandeke umwalimu unabo kwanayiga waje mpwanja ejo automatically anandi umuro daga ko mwalimu chikobi principal paka principal akarone shiro yani mpaka leo hii nando mwibuli kako genda nenda ko kure mu mwana one yani mata abantu bandi bakungu bandi mbali lakini musa ligete metu yani tigango kanye omo kure principal likakwala ko bwaturo mu muro mu bwatiri buko konye kabisa egera nyasaru usiye shombeki wakulero mwalimu omo muro liba kabona liyo number 1 yo number 1 taje kunywa muhikire gose myaka 45 ngayajo amaruna aramete 24/7 toli kwa kamwe buli toli kwa ko mwalimu amasikali na araga ni disikatiro mondo kolengana buna ko tendo ki kolengana buna ale ko konya pastor konya bishop musique ini gazi ayo konya rumugambi musique bantu banda cha etu mugambi atenga mumuru nyale baje bugambi tu ko bunyara tantane konya ko ngonda mambi ndoli taya kwa magwasa kweli emale ko chibumo isibanga ngumwana nali bwana wacha etu mugambi ngakyoto to mugambi buwo yasawa tabanga kangana kwa lakini goto kwa ko ngonda mugambi amaga wonte ka bagenda ngumbu mwana ne kuminga gaki yani bugambi utu amaitenga mbuyo ndabo wocha amaitenga bo bonjo ka bagenda buyo ndengumbu bantu basike to mugambi nabo boniri siko mwalimu ngoto bwo wasiriye tari yayi wano wocho to sike cyo mwalimu abantu to bagenda mwalimu ngocho ko basikabaro aba kwa kawande chiko oko mwalimu ngocho ko sikaba bazo so siko obasta ngoro ka bwo wasiriye tari Yesu bana banya sa masikani na maya bantu basikana muya kiro monta ko masikani yaye
Naro bamurabande kungu chakwenyu muga kondega iga bakuramu muri isi bategeta kumate bamate ngongo togera abana bahonga ibale ngoka babakare mu ko taisi kumuga kuyiga muga ko yabere kanisa abanyasaka musisinya abana baro ngumbu bariki mokorora bo wangire nyasaye amarugo kunyuga nakyo tegeta gakoni denda abantu baho abana baho barago kwanye bayire sukuru abantu banda kunywa marwata matu no mwana ngango chiale sukuru ono uko kotokoro mwana nyale uyu uko zikalia na ndo kwanza kwenda mwamu na wana ntwanda baba tohero like ndoroga no ko baba zikali bono abantu ba mwanjenya saye wekanya saye basese nyase yetali ya Yesu neireka omonene ko gotinya maika to ko mokabime mo ino keosa amen sikana ko teke nyoro kwanya abantu banda kuru Nairobi abigite birora bakayigora gwita busiaro kijya abantu amatobe na fu ya iki Karolense mungina bacabiri nabakwani yagumbiye mure akya matanga ngumenya ko buchimbono na Nairobi niambiriye mia sukari abantu banda babatanga naki na okumwa abantu abayibuli bandi mule matirita tu rwebe sankoro gwo Yesu tayigoro nyasaye akule nyasaye tayi moyo itena watabuko kurune ko inda na bagenda bakore kemba tumeka njiko ko mire masiri yeta ya Yesu yani na bagenda basile lero twale nyolire jinsa baseleti bakora ibintu bigenda tabi yeko garakwa rwasa nkole ndabo ikeke Orense bakwanye na yura akeye ndamwamu y'abantu ko bakumena na batanga mwari gutiya kamana ya omwana uri no muya pita bwatemana omwana utari gweta baada ya ko induye dande ikigdakani ko ya nyamuko moita intatimara ndiye okwegere rotikango kanye lakini tiriye birobono basiara matobera aya tikango kanye otirore nse ne mbese tani moyari kola bantamaya kogo ikaga agende kubule kwanya abana bali bamino nje bunandeiga kola akire se itoma saba bunuru chindo murandi konjoga bunango ikoreke bura nango itomara mocha nade yaba mara bali 200 yane ka nade nanjoga na ali mbunje ta misini muno ya musie muno mugaba lege ko gara kuninka banta abana baminto na baba bona barabe na banywa marua abuna abaminto iki bunje gwetani orangia noyo mwabonde bona oika ko ngende gire togo nkuna tikango kani no yendo odenga basta na ko ngende gire tikana de kibona wotateria wana ali manye mwanzo wetaga witoko abantu gawe tutari kukwanya antu kuminyokaga matanga gawe ko turi ko konya abantu baiga swale byombe makonya matanga bantu bandi bara mutaru etabasaga mu chiononye oda banga bona babatande na butukurwera batachi kurukarwe omanene ko konya asiri etari ya Yesu ko abantu bakiramo na Yesu oroka abandi ngantikayweti karompwete mba na atari abantu iga omuntu muno yotaru tikibase kenyoro mu bwati tocho tabiri natakayweti karakwete moreta iga kere kenda butomokonyi biboko byaye karale moyo sai ege ko ragawe chokwa ndore omuntu wana muna wonsa mwigari na tomara mito muite bokombos anyo osine to twale ko mwake biboka karale igo sambo muntu gocha kwangire kugatana nabande moreta gocha to mwemete yaye ekarale muye iga igweta sare tomokonya seri etari ya Yesu amen tanga una bantu bawo tanga bantu ne bakira amagokonya na Yesu osingwe to mutango bwa matanga sororo beka nayo orotako ne kubuli muitari gutwa ayeka roma no guseseni yagiye ko rore moyo omana nako eri baganga osire bali bande batabwati haleluya amen bone nkeye ngo abakonya tole nduri ko wadiga osa mesa aba kwere bona libo igwaro lazima tutato to ucha matanga bosa biroge bitari ya Samuel biroge bya Samuel inde nabate Samuel igakwete ga birogo tari byaye bona mwamanya ko gurwa mwatigira abana be metando ebirogo byanza godayibwa mbabwa atesa ngebirogo byalenge 500 ngakira twanya ali 200 wanga kitoko kola ande barusumuko mwote na asala mwana tomuchiyo yose ne faida wala atema kola te faida mu muchinai muna wona gento kitikale yaka ne birogo wona kitikale ga chiruberega muswati uri ya 500 achire oyo nda na 500 rengina byara amanyere keri 200 yaka nana gero kwirire nyoko byara ro ko mwebe samo mugwete yibo iyo mwe bangiti etoka tata nganga do ale ko kwirire nyoko byara ko materebe sabuna turabikinga ka nyoko byara tata ngitu kumayo no kwirire bunda ale umwana uri nangere ko genda igo ngere ko genda omatenga ikabuya ariko byakira mo
aye none kirugo ata matango igwete n'abantu bakobwa ngo tabari ebange beke besa bunje eyo muri yanyoko byara moina 200 yaye iyo mugaka go yanyoko byara 500 mwaka 200 ego monyoko byara na bagure sukari mugaka tari kora mwake imama nyamuna moko bangebi mugaka uri kinga mungu no uri kinyi ego mungu na ko ndara gure sukari na mungu na tumba yega diga na yo mungu na tena yo basi bono bagaka karate nango tora ruga iga tatanya saa mutongi unense bagaka mosipimo tena bale ko beka ga iga kende geke twakale birugo bigane chema basi na kende kera ategale ndoko konye nke ya ropito nyare iko balasi bara gure sukari banya kulera amatukabe irinde balo remerimo yabo nyano mugondo nyene byasara baro ikibago korana nde bagendera yubugima yakoro bwika bagendera basese ni bonse bali bakuru abande mbarupikiri babwata abande nguru bala misinya abande imya abande 200 abande ribu bande kiribube kolengana kero mona kwa museseni mbale botambe batana litukuru baroba wika matanga baikerekere chanige jinze cyukuru bagenda yaya nonye nera ariko nyorobo ko muboye makwiri n'amaruru nabari ko ganyakonyo bakonya bona ko bakuru bagwenya amaruru asimibere yabo useseni abana babasera ndonzi bale bande basometi abana mbali ko bakende babahebesa kero babuta matanga baru ni kamsa yabo mbako yenda makamasa namanyi no bakoro byamona sokuru kwanero nasabira sitire ya Kristo Yesu muboye abagaka bari nasabira bikaga nse yabere bo bikabwa ngo toke beka kaga amana n'abaruzi bekaye beka buri beka manoti to bakonye ndero yuka samwe zako bo inubeka kilibwata ga ngo mangana mange bayitoko bagaka bapaka ko dogora ari inchu ndo yele abageta abangiri wetu baba ko tamutugai bantese yabere bo monda kujirogora koneke leta aga iga tarani ga bagaka baminto mana n'abasisi inukagwe karwa yetikango kai na agenda sanda abantu baganga kuruma tare ko ingire ko okuri gato abale mo bale na chip deka aga kwa bagaka baminto me God bless you me akanu to akane abayi wale ndabo kabara yore bamanye ko genda na bana babo kabara yore matanga atukura abantu banye bitumi byerete mugende nkeyo awala ure nani bitumi metoli bikomi basi bana basukiria matukabiri kero muntu kote mwalale naro umwana muno yo munyaruka akibona ko ikono umutakira kwakire sabu aguma itatari Yesu ku bagaka bana bali awaza kwake sabu gakobeka yepodi nyikwerende iti yoke ngara kwakanirwa arwai ayino muri yo tikangote sabu mbolo netakira amen bono mwangire yae bono tari mangana bagaka bana bangire ngongaka na bale bono yanga bona amanyinka na bono na amanyinka na bono na amanyinka na atako obe kimilioni babu atebengi bagasinyuna bawo bana bagaika na bagado no buri yo musogo totabikibe kote na ado jina ro tikala njono ro tena na ro magapo ya tikagai panto ande bayitete nei ona ro tamanye tinga kwanya isango sokaro manango mwana enaro bakonya ono nero no mwana manana igwate buya namo manana ko mokonya ko sabatora sabanyina tatane sai banyina ngutena wale ko beka chibe saga na bande batenene manana no basiseni banyina butambe mutwara bali yanda sana nabo bakora mabera manene ege ko era maena mangana bagwe trobo ko mwonene ono manana bakonya basiseni bande bakolera abana babo bakonya barusia samaru ne tinya sore ne binyugwe bigotindia konya bagaka babo bakonya asichinga chiabo asichisemiti abana ba school bizina kera kemo barwa abande baka 15 ubuganganya mbabwa ato 20 kanga barwa ubasese ni nyasawo ba mentere nasabira siritra Kristo Yesu muboye bagira bonse bya standing no mutanana nyoko go tabono ga bwango turwa ige mburango twe inchuga aba banyina batawo to ali amaiso inchugo taga inchugo rwa rwo ko beka jira saga to genda kai inwe kaga ko beka go ka boli to nyira banyina baramukora bande baruka 10 inuleta inuna wongo banje chine jo akina aya manana tawo sasa ni beka lino beka beka wanyina bani ndawa ya muru manana basise ando manana ko abatika mwa leo ni dumbu ata moja mwezi pira akina arasoi baku bali motane moja ali crusade moja mario hini na temus manana basise bangina balobunko na rubale mukwamba kankonyo bosi nkonya nderema aito kubeka nderema ro baba osabekera li tuko mutu wangu yo aye ole buna ali to ro baba to ko sababu ndo bekeya kaitata
ani nga kila litu ko butolera matata to nga kyabana nkuira na bali ntara. Get the point. Take a step forward.